Wonim cocoa mfa so a fato comment section. We cocoa obi wo ha onhu cocoa da. On cocoa. Obi wo ha onhu cocoa da. Di cocoa. Wo se obo a ne cocoa ni obi mo akra wa ba bia ba onhu cocoa. On cocoa. We na ayina. Ne hono na. Now I want to know say wonim ne hono ho mfa so a ana de omode ya we wasted. Ye to agu ama na pra kase. We na tuntum no. Ye to agu ama na pra kase. So onim de ede ya fato comment section hono. Ana say cocoa ho mfa so pa ene den. Cocoa ho mfa so a ene den e wo Ghana ha every time bia no. Ye push it up. Cocoa bo ekosoro ana say e wo ho a na ede. No more release aba from no. I want to know say enim ne ho mfa so a fato comment section hono. Ana say share fama wadan for no so yede. Also who be. Don't forget to subscribe my page Alasan Empire on YouTube. I love you.